साच ماہانہ دیوان سرحال زندگی شرپدار واجہ ڈاکٹر غفور شاد 20 مئی 1977 مریک سر تنزگ کیچا واجہ جامع مدلوگا ودی بیت بنداتی زانش دا 8ویں کلاسا ہوتی میتگے وانک جا گورنمنٹ مڈل اسکول کورجوے سر دربور تنداومی کلاسا گورنمنٹ ہائی سکول کوشکلا تون FSC گورنمنٹ اتاشا ڈگری کالجہ کت بکام گورنمنٹ کالج کوئٹہ پاس کت MA بلوچی چ بلسان یونیورسٹی MPhil چا علامہ اقبال یونیورسٹی اسلام آباد او PhD ڈگری سال 2017 چ بلسان یونیورسٹی کے غفور شاد ہوتی چھم لفظاں کی لوگ یا پچکتگن آئیے کماش بلوچی کلاسیکل داستان و شعر و کوہنی کے سانسک بعد زانت کر بتا آئیے درکسانیہ آنی و شے مرید چاکر و گہرام شہداد و مناز و ایدگا بازیں شعر و داستان و کوہنی قصہ چوتی کماش در برتگن پدر اندہ یہ مسترم برات واجہ فقیر شادہ کے کلاسیکل شاعری پیڑا پولکاری بندات کو تھا گڑا آنی لوگا مدام ہمیں شعر و داستان انی سرا گپتران بتا ہی علمی و ادبی معاولا اثرمند بتا و آئیا ہوتی لفظان کی سفر بندات 994 زمانگا چا شاعری کتا رندہ پولکاری نیمگات کا 2004 ہم کالجہ لیکچرار برتی بیت او چدا چاہ پولکاری نیمگا کہت آئیے اولی کتاب سال 2008 بلوچی نامہ چھاپے پدا سال 2010 یہ 2 کتاب شہدیں بلوچی و اہدی رنگ چاپ و شنگما سال 2009 آگوں سید ہاشمی ریفرنس لائبریریا واجہ سوادشتیاری سروکی امکار بیت و مکران پرائیویٹ اسکولاں پا بلوچی وانگی کتاب جوڑ کنا یہ تکا نرسری دا سیمی کلاسے 5 کتاب جوڑ کنا چریشان گیشترین کتاب غفور شاد نبیسی سال 2013 کی یونیورسٹی آف تربت جوڑ بھی او آج کالجہ یونیورسٹی رو او دا شعبہ بلوچی اولی چیئرمین جوڑ بھی آئیے چیئرمینی زمانگا شعبہ بلوچیہ ملا فاضل چیئر جوڑ بھی ریسرچ جرنل میری درکے MPhil پولکاری کلاسانی بندات بھی چدرستم اشترین گپ کے آوتی چیئرمینی 3 سالانی تا بلوچی ڈپارٹمنٹا چا انسٹیٹیوٹ ہی منظور کنائنی کیشی تا دودمان زبان و لفظان کا سیادی داروں کی اپ ڈپارٹمنٹ آوارا سال 2014 چ بلوچستان سرکار نیمگا آئیے مست توکلی داد دیکھ بھی سال 2015 آئیے کتاب بلوچی کلاسیکل شاعری اکادمی ادبیات اسلام آباد نیمگا مست توکلی داد دیکھ بھی سال 2019 آئیے کتاب بلوچی زبان بن دفتر و نوشتہ راہبندہ پداچہ اکادمی ادبیات نیمگا سید ہاشمی داد دیکھ بھی غفور شاد 15 چ برز ریسرچ پیپر ملک کے جتائیں ریسرچ جرنلاں چاپ شنگ بتگا آئیے بعضی نبشتاں کو شعر بلوچی زبان تاک و ماتا کن چاپ شنگ بتگا غفور شاد ای وعدہ بلوچی زبان نامداری لفظاں کی گل بلسان اکیڈمی کماش و تربت یونیورسٹیا اسسٹنٹ پروفیسر جتہ کارا ہے آئی وعدہ بلوچی زبان دومی منطقی ریسرچ جرنل کے چھ اسٹوڈنٹ آف بلوچی لینگویج اینڈ کلچر یونیورسٹی آف تربت چیر دستیہ دراگائیں اشیہ شونکار ہے آئیے بازیں کتاب و پولکاری پروجیکٹ جو تائیں گلانی برا پر چاپ شنگا آئیے شعرانی کتاب من قصہ نہاں آئی رجان کتگیں کتاب زبان مرگ آئی پولکاری کتاب زبانانی بیم و بلوچی زبان عاقبت و بلوچی زبان دروشم زانتی پچاپ شنگا جریدگا